Da, izvolite. Uđite. Kako se zovete? Ja sam dite sa Balkana. Rođen sam u porodici gdje je otac pijanica. Majka on se brine za sve osim za vas. Nasilje je svakodnevnica. Od djetinjstva vas uče da krivite situaciju u državi i komšiluku i druge nacionalnosti za sve vaše probleme. Obična balkanska porodica. Dobro je što si svjestan problema. Molim vas, samo da završim. Hajde, dobro, nastavite. Kada polagano krenete u kreiranje vaše ličnosti, krenete u školu, tamo ponesete probleme od kuće, počnete izvršavati nasilje na drugima ili će oni na vama. Kada treba da formirate ličnost, vi ćete se udaljiti od svih, prezirući sami sebe i vidjeći problem u sebi. Krenite u srednju, pokušajte sklopiti neko prijateljstvo, pa ti javi da ti je otac mrtav. Mati ti odlijepi, navuče se na antidepresije. Snalaziš se kako znaš jer više nemaš nikakvih prihoda, niti te iko pita za bilo šta. Nasilje iz osnovne se prenese u srednju jer zašto bi iko bio poštićen? Dobro, i dalje? Izgubiš volju za svim, nemaš hrabrosti ustati se i obraniti se i... Šta je bilo dalje? I Slobodno onda dobiješ priliku da odbraniš nekog drugog. I pretpostavljam da ste se nakon toga sprijateljili. Nismo. Otišli smo svaki svojim putem, sve dok ga nisam vidio kasnije u školu. Pretpostavljam da se nije radilo o bilo kakvom poslu. Brza, laka, zarada za malo. Tako nešto ne može biti čisto. Izvini, ali bistar si momak. Svjestan si o čemu se radi. Zbog čega si pristao? Bio sam siromašan, zlostavljan, sam. U tom trenutku sam mislio kako donosi više dobra nego zla. Zbog toga mi je izgledalo kao ispravno. Dobio je torbu u školi, nakon toga je odnio i god je trebalo. A imao sam za uzorat sve što treba. I? Je li to riješilo tvoje probleme? Bilo. Imao sam pare. Kad imaš pare, imaš prijatelje. Kad imaš prijatelje, više te niko ne smije napasti. Ali to nije bilo stvarno. Znam, shvatio sam. Kasnije. U međuvremenu sam počeo razmišljati. Nikada nisam pogledao u torbu kako bih vidio šta je tačno u njoj. Siguran sam da su to bile uglavnom kradene stvari, mobitel, ko zna još šta. Osjetio si grižnju? Grižnju sam trebao osjetiti ja, vi, svi ljudi ovog grada. I svi smo krivi. Kažu mi kako nisam ja kriv za ono što mi se dogodilo u životu, niti iko drugi. Ali za svaku saobraćajku, svako ubijstvo, samoubijstvo, rat, svi mi snosimo odgovornost. Jer nama smeta mali kradljivac Mirko iz komšiluka.
A nikad nismo htjeli svi za mir kada skupimo po 1 marku mjesečno. A mir nikada ne bi morao da krade. Mi probleme pokušavamo riješiti, a konstantno treba. Nastavi. Nisam siguran što se desilo. Policija je imala neke tragove. Da bi skinuo svaku sumnju sa sebe, morao sam se riješiti svih tragova. Onda sam stao. Morao sam razmisliti. Jer ovo više nije bilo toliko vezano za mene. Osjetio sam kao da sam imao omču za vratom koja me steže. Znao sam da moj sljedeći korak može ili uništiti ili popraviti jedan veliki problem na ovom svijetu. Pričao sam sa glavnim inspektorom. Za pola sata bih trebao biti kod kući kako bi me uhapsili zajedno sa svima ostalima koji su učestvovali. Jer će on na taj način pokupiti zasluge, pošto ne bi mu bilo zanimljivo reći da sam sam došao k njemu. Zauzvrat bit ću pošteđen jer sam pomogao, a sudija će uzeti u obzir Šta? Šta će uzeti u obzir? da sam još uvijek samo dijete.